thandele fhedzo miṅwaha I paḓaho 2 yo ḓuraho masheleni a paḓaho milioni dzo vhalaho ya u kunakisa maḓi na ṋamusi vhaṱoḓi vha tshengeyo musi vhadzulapo vha sathu vhona na shotha na ḽithihi zwaḽo ḽi tshi rotha. Mapaipi eneyo a u tshimbidza maḓi ndi ane vhadzulapo vha vho tou a shumisa u dzharaṱela ngao miḓini yavho ngeno vhaṅwe vho ḓifaṱela ngadzo madanga a kholomo. Boyan Munahing beva vha na miṅwaha ya vhukati ha 50 musi thandela iyo I tshi takutshedza vhari zwa zwino vhono tou fulufuwa tshoṱhe. Rena mogaimo ga rena metsi go sa le go kena dipaipe mogaimo re letile metsi go fihla le bjanong re reka metsi. Mualuwa vha miṅwaha ya 78 vhari kha masheleni ya mundende ane vha wana ṅwedzi muṅwe na muṅwe vha shumisa masheleni a paḓaho maḓana mavhili u renga maḓi ane a kona u ḓadza thange. Tromo ga e fetse even a month within 2 weeks e fedile ke letetse motente. Ba le re le anetsi kha masipala uyo la Bushbuck South Africa ba ko bya re masipala uyo o be o fase ya ndaulo. It's a worrisome fact because while the money is going like on the 22, like the National Treasury demanding their money back, these are kind of challenges. People don't have water. And this project was supposed to be sustained or maintained by the municipality previously. But the municipality chose to send money back instead of revamping this entire project. Ndingedzo dza u wana vha masipala wa tshitiriki tsha Sekhukhune a dzonga ano mitshelo naho vha vho fulufhedzisa uri vha ḓo bva mulomo.